Si la réception de ce lieu de culte est prévue pour la fin 2018, les grosses œuvres seront achevées avant la fin de l'année en cours. C'est en tout cas ce qu'a révélé le ministre de l'Habitat qui a inspecté aujourd'hui le chantier de réalisation. D'ici la fin de l'année 2017, les travaux de réalisation de la salle de prière, l'esplanade et le minaret seront achevés. Outre ces œuvres, cet édifice religieux comptera un musée d'art et d'histoire islamique ainsi qu'un centre d'études sur l'histoire de l'Algérie. La particularité de cette mosquée, c'est son aspect architectural, puisé du style islamique. Les travaux de décoration et d'ornement seront aussi entamés prochainement, ce qui conférera à ce lieu sacré une âme et une identité inspirée de l'appartenance civilisationnelle de l'Algérie. مشروع كامل كما تفهمنا ينتهي في آخر 2018 آخر 2017 قاعة الصلاة الباحة نتاع قاعة الصلاة المئذنة إن شاء الله هذو يكونوا جاهزين إن شاء الله. لا دخلنا اليوم في العمل الدقيق ماهوش عمل اللي يطلب يد عاملة قوية وديزونجان هذيك خرجنا من هالمرحلة هذيك تاع البيطون سي فيني. دروك عمل تاع دقة وعمل تقني محض دراسة تاع مسجد عصري ماهوش مسجد تقليدي. المسجد هذا المجمع نتاعنا تاع العصير الجامع عنده خصوصيات ما بين الخصوصيات تاعو الهندسه تاعو هندسه معماريه هندسه خاصه اسلاميه متوسطيه فيها افريقيا لانه جامع.